Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 18, versikulo 24. Adda tattaong agpamarang agayam, ngam adagayam anadagdagkat pay ngam ti kakabsat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pakay, imbag pa'y da pari irning kan mari ay da. Ipaparinovate da ti balay da. Wan nga rod lakay. Dimurasan ti panagbiag da. Ngamen, duwa nga anak na tad da abroad. Nilaangan lisa ti saan pa'y anak katurpos. Agpapada tayo iti, a membro iti loan doon, loan dito. Ay, anyam itan. Saan dan ang kasapulan ti aglong? Ngamin, 5 awan ti panagbiag da. Aging ga ita, kat marigatan tapay laeng ang mga isakad iti panagadal dagiti talungan nakta. Tumultulong nga agpayso ni Cesar. Ngam nasapa mo't anang asawa. Iso alimitado ti maipatulod na kada tayo. Ay, kaanon tumot nga ta makalungaw tayo iti kinarigat bakit? Dumtang tulat taday talakay. Adda kaasi ti apo kada tayo. Sa bagay mo't kiti agam asidagmatan niya agturpos ni Alina ken ni Brendo. Lisa anak, kumuyog kan kanyak, tayam amo ka kadagiti anak ti amigak ijay ili. Saanan nanang? Dituyaklatan balay? Ay na, imbagak mat kan ka anak ko. Mama ti awag mo kanyak. Kat papamat ti awag mo iti amam. Sa anak nga rod anarwa makasta ti awag ko kada kayo. Mama ti maibagay nga yawag mo kanyak. Ngamin, bak nang tayo matan. Adon ti kwarta ken sanikwa tayo. Ay, nananang, ilusyonada ka launay. Oh, apay ako lang nga ilusyonada. Kat talaga matabak nang tayon. Agpay so abimak ng tayo. Ngamsan amasapul asukatan tayo, dagiti kadawyan tayo. Ngamin, dayta tinangrugyan tayo. Nasabat ko tilugan ni nanang mo itay, Lisa. Ay, wan nga rod. Mapan ka no kadagiti ayan ti amiga na di ta ili. Nakasursuro mo tin ngagmaneho. Wan, inkarigatan na Ngamin, umapal ka dagiti amiga na. Sosyal ita ni nanang mo. Agrimat-rimat dagiti suot ng alahas. Ginatang na kano dagiti suot na nga alahas iti maysa nga amiga na. Ay na, nagmayat dagiti suot ng alahas, sis. Ay na sis, saan ko apadpadaksan ti inak? Nung saan ko akayater aramidan na? Agbalbalin mo a social climber. Gaputali mong aw ti biyag na. Kasla nalipatan na matan tinagapuan na. Ay na, saan mo siguro akasta, Lisa? Agin enjoy lang ni Auntie Aida. Para kanyak, kay kayat kumatlaang tay sigod. Jay, simple, abiyag mi. Bayam lagta ka din. Agin enjoy siguro, Bakit? Napanam ka di tay? Napanak ijay ili. Imatandarak iti may sa a birthday party ti may sang amiga. Ijoy ka di ti pangaw-awisam kanya? Wan lakay, ngam di mo mat kayat. Amang mata sana kakomportable ka dagiti kakasta, bakit? Ay sayang, nakitam ko matibongga a birthday party ni Mrs. Henares. Ay na, talaga aginastusan na ti birthday party na. Kayat ko, kas dito mati birthday ka. Ayda, madlaw ko kat ininot matan nga agbalbaliw ka. Kaslamat tan kanayon aday tapan nakigrupom ka dagiti amigam ti unam. Ay na, saan mo at lakay? Palpalagipan ka lang, bakit? Saan mo pa kabisado unay to ugali dagiti at tao? Nabiit kayo pa yung agaam mo. Ay nalakay, nasisingpot damat. Kasta ti ko nam. Ngamin, kas iti naibagakon. Saan mo pa idangam am mo unay? Adda pa nagtalak ko kadakwada. Palagip lang ti kanyak, bakit? Amo ka nasingadaken ka. Ngamin, pakairanudan ta ka. Ang dahito iti tandaanam. At dadag iti tattao, ano saan da kan apakairanudan? Saan da ka matan apagan ano? Lisa, Apay nanang, jak kayat akakuyukuyog mo day di abakla. ni, taan
Apay mo't nanang. Sa bali itan ti estado ti biyag tayo. Ti maibagay abar kadaam, ket dagiti makuna nga da mabalinda iti biyag. Ay nananang, apay aparitan nyo ti panakibarkada. Nabayag kami nga aggayam. Ubing kami pay, aggayam kami kan ni Mira. Apay, anak, di mo ka di maawatan ti kayat ko ang mapasamak, ha? Saan da ka mapilit ang makibarkada kadagiti anak ti amiga yu ababak nang. Puro da plastik, pinasikat ti amuda. Ay, Bagay. Saan mo napiliton ti anak ta? Saan na iruwam ang makibarkada iti kakasta at tao day ta? ay nalakay kayat ko laeng ang makasininged ti anak ta dagiti anak ti babaknang nga amiga. Bakit? Baybay amon ta anak ta kunakmet. Naragsakan ni Lisa ang makipulapol kadagiti simple lang at tao. Saan na nakasapulan ang makidupong pailang kadagiti anak ti baknang? Naimbagngal daw yo, Mari Aida. Oo, mare, anya ka diti maipaay ko ken ka. Kwa. Umay ko kumadamagan. No ape asaan kan ang makimit-meeting iti organisasyon tayo, ababai. Ay na mare, saan kon ang masango? Kasta aya, Mare? Wan, Maricelia. Adong aminan ti at-atendarak a functions ije ili. Kadwak dagiti amigak ababak nang. O sige nga, Rod, Mare. Mapanakon. Lakay, ada ka di madmadlaw mo kun ni Mari Aida? At da, bakit? Sa balin ti uganin na, manipod iti bimak ng da. Saan nga, Rodan, a pumampansin? Oray masabat mo. Ay, talaga sa bali ti maaramid no bumaknang ka. Oray ugali, mabaliwan. Amom ka di, napanak itay di tabalayda. Saan nakapinastrak? Anya? Wan lakay. Ijela tarwangan tinagsaritaan mi. Saan akas iti sigod a paunaganak? Ay, una yan. Nagbaliwan ang namimpinsan ti ugali na. Wan nga, Rod. Dinamag ko no apay asaanin ang makiat-aten kadagiti meeting mi. Amom ka diti ko, nana. Saan na kano amasango? Ngamin, ado kano ti atendaran na a functions akadwana, nagiti babak na nga amiga na. Kaslaim baga na matan asaan ang makimiting kada kayo. Ngamin, kat saan kayo abak ng apada na. Wan, talaga akas ta. Imbaglakit din tasan akas dyan ti kapanunutan ni Pari Irneng. Wan lakay, nagtali na adlata a simple ni Pare Erning. Kan saan na akanunungan ter aramidan ni Mari Aida. Amom ka di animira abakla? Kat saan akayatan ni Mari Aida kakuyog na ni Lisa? Idinto ta ag best friend da pay? Anya? Wan lakay, naibaga kanyak ti anak ta? Anya kano ti makagapaw? Ay, kayat kano ni Mari Aida at ti makasiningad ni Lisa kadagiti anak ti babak na nga amiga na. Kay anyamat niya timbaga ni Lisa. Amo matanday di nga ubing, no amo na asaan anain kalintagan, talaga asong batan na ni Mari Aida. Imbagman, tasaan na akanunungan ti inana. Saan na akanunungan? Gaputan no daduma, madimat ti ugali ni nanang na. Ay, no apay nga men. Nga uray biyag ti anak na, kat biyangan na. Kat saan matakas niya tinakairuwaman na. Sis, happy birthday! Thank you! Ala, nagadugayam ti bisita, mataga-ili. Saan ko abisita dagita? Bisita ni nanang ko. Ay, ganun? When sis, inimbitara na gayam ida. Ngam di na yung bagbaga kanya. Nag-aarte da. Can I have some juice, please? Pinadakit din. Ala, bagbagay mo! May biyar na ak nga rod. Kunamat lang no asino da. Ay, di pala isuda ti mapan mangalan no anya ti kayat da ak kanon wenno inuman. Ala, ano sa mun Well, anyangay na rod. Alangan mo't abastusat ida. Agsarita taman ita, Lisa. Tanalpasan ti birthday party. Anya ka di ti pagsaritaan ta, nanang. Apay nga inimbitaram dagiti kaaro ba tayo? Ni, anya ko matidakas na.
Di mat ko nakasaan mo ida nga imbitaran? Nanang, say good mo't nga imbitarak ida. Apay nga itakat sa ana na mabalin. Sa maysa, siyak mo't akin birthday. Karbangak ti mangimbitar kadagiti kayat ko nga umatendar. Natangsit kan. Laglagi pa mga inam to'y kasangsangom. Nagadumot ngamin ti iparit yu. Siyak akit di ti rumbang agriri. Apay ngamin nagimbitar kayo iti taga-ili anak kaar-arte. Nangeg ko ti panagsupyat yu ita anak ta. Diyak ngamin kayat ti panangimbitar na kadagiti kalugaran tayo. Bakit? Sana dagas ti inaramid na. Nabayag tayo nagkakaaroba. Kat no isuda mo tadapaskan na. Imbitaran da tayo man. Ay nalakay, diyak kayat nga umayda dito balay. Gapo ka di tabak nang tayo. Iso akas tanti sa Kat dagiti kaaroba tayo. Ibagbaga mo na saan na may kari asumangbay dito balay. Kasta ka diitan, bakit? Saan akas tati kayat ko asawan? Ay na bakit? Kasanon no umay sumarungkar dito dagiti kakabagyak. Dagiti nakukurapay laeng akakabagyak. Di saan mo ida napasang bayan dito'y balay? Kasta ka di? Saan mat akas ta, lakay? Ang Amom? Kasla saan ka ngam amoytan? Jakon maawatan no apay akastan ti ugalim. Sis, apay akas lasaan nga agpinpinan sindananang kantatang mo, ha? Kasano, nagapadaadwa. Ha? Apay ngay? Gaputi ugali ni nanang ko Ay, uray siyak, sis. Diyak maawatan ni Auntie Aida. Saanin ang makidupdupong kadagiti kakadwa na ababae dito lugar tayo, ha? Sigud mat nga active ni nanang mo kadagiti social events ti barangay. Pudnot ako nam, sis. Ngam ita, mas prefer nan dagiti plastic nga amiga na kuno. Kanayon pa nga ado ti umay makikaaruba dito balayo idi. Ang itawanan. Amom ka di nga uray dagiti kakabagyan na, di danum umay diti balay, gaputa nagbaliwon ti ugali na. Aya? Kachat ko nga ro dagiti manang ko iji abroad. Imbagak amin ang mapaspasamak diti balay. Oh, anya iti kunada. Agiddan da ka no nga agawid. Takayat da kasarita ni nanang. Amo ka din ni nanang mo nga agawid dagiti kakabsat mo? Diyak pa yung bagbaga. Isumat ngamin ti bilinda. Ala? Ano samlatan? Lisa, dara sa manak ko! Umay ka ditoy! Ha? Apay ka di tatang? Mapantay di ospital! Nadisgrasya ti inam! Ha? Sige, mapanta nga rudon tatang! Pare din siya. Agkasapulan na Aida iti dara. Agpatulong tayo ti kumparik a pulis. Barang addam mo na nga gidon na iti dara. Sige man nga rod, pare. Darasan ta kumatan eh. Kasapulan unay na Aida. Huston balasang ko. Saan ka ngagsangit? Patibgaram kit di ti pakinakam mo. Wenmat nga min sis. Adaasi ti Diyos. Ang mga nusan na malasatan ni nanang ko ti operasyon na. Ay na, agtalag ka iti na marswa. Malasatan tumot lang ni Auntie Aida ti operasyon na. Pudno dayta. Pare, kumusta itan ni Mari Aida? Mabalin min nga erwar ito ospital. Kuna ti doktor. Agpaimbaglangan dito'y balay, pare. Nasayat no kasta, pare. Pare, agyamanakin ka. No saan nagapukon ka? Diyak mo. No sa dino tinangalak, iti idara ka sa pulan ni Baket. Di mon panunutan dayta, pare. Si dadaan kami at tumulong kini Kumari Asilya. Agyaman at iti pamilyam, sis. Da kayo tinangnang runa ng saranay kada kami kanitatang. Bayat iti pa na kayo ospital ni nanang ko. Ay na, awan anyaman na sis. Asino pa'y kumati ang titinulong? No saan ada tayo nga kaaruba? Uray may sa kadagiti amiga na. Awan man lati may si marungkar kan kwa na. Saan mo na panunutin dayta? Ti importante, nakalasatan ni Auntie Aida. Bakit? Agyaman ta. Tanakalasat kay ti pan naka-aksidente. Kung naklakit din na mapukaw ka kada kami. Lakay, italaan na amiris ko ti bidot ko.
Naamuak iti anak ta. Ada pa redensyo kan Maricelia. Kastamot ng dagiti daduma akaruba tayo titimulong kada kayo kinilisa. Bayat ti pan naka-hospital ko. Pudno day ta Aida. Ni pare Erning, tinangtulong kanyak ngagsapol iti dara ka sa pulam. At Maricelia, kan ni Mira. Isuda tinangtulong kan ni Lisa ngagbantay kan kay ospital. Daki di daduma karuba tayo. Inasikaso dadag iti mulak iti bangkag. Isuda mo tinagtitinulong anang gapas kadag iti pagay tayo. Isadakkel ti panagyaman ko kadakwada. Talaga na singpet na lakay. Idinto tadagiti makuna nga amiga. Awan pa iti imay si marong karkanyak. Uray maysa. Iti kasta sitwasyon. Ma'am-amom no asino at talaga tinapod no agayim mo. Bakit? Wan lakay. Naamiris ko itan. Nga adda dagiti tattao. Anasaya at ti panagpuspuso na. Nga uray saan daabak nang. Podno day ta. Isasapay la ko ma. Tagserbi nga adal ken ka tinapasamak. Oh, Mari Aida, si Kamad Gayam. Makapag nakamatan. Oh my ka, umunag ka. Agtugaw ka, Mari. Anya ti kayat mo, juice, wano kape. Ay na, saanan Maricelia. Umay ko laib kas ti panagyaman ko kada kayo kinipari den show. Ha? Awan day jayan, Mare. Awan anyaman na. Rebeng na laeng agtitinulong tayo, tagakaaruba tayo. Dumawatak iti dispensa kada kayo kinipari, Mare. Naamiris ko ti bitut ko. Aga po talim mong awan ti panagbiag mi, kat nalipatan kayon akaarubak. Saan mo na panunutan day ta, Mare? Taamin tayo, adda pagbiddutan tayo. Tikinabak nang kat agpukaw, ngam tinapod no apa naggagayam, dintupulos mapukaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Na inbag nga oras kada kayo